Naga People's Front kind of party je Manipur MLA Mangaga Karaze, Makoin and baking to me. Makoin and baking to go board Kahan Visida suffered already the democracy, people get right to Moina Matpani, as an entire constitution, do Makoina Singnabane Hariba. Mayam Krumzari Impact News ki Manuhunda Mayam Tram Noksari. Nahan 22nd October Yamna Historic Oiba Numida Moin and Laura Kanda NSNIM ki Supremo Duka Otto Kelonser Prime Minister TH Muivah Mahaki Ponpalandam Somdalda after 50 years Sayakai Matunda Lakre Duka Masagi Sahi Marputra Matoi Sukre Duka Tungan Ba Hogi Manipur ki Miam Singh Marwaina Tangkul Furuki Miam Singh, church leaders Singh, aduga civil society organization Singh, tongan community leaders Singh, punamak yauna mahapu opi tholmda yaw khiba laikre. Loinana NSNIM history da hariba TH Muivah General Secretary aduga Prime Minister sina mamang da 2010 da Manipur da maki yumda lakna na buhona bada formally opposed to the government of Manipur, amadi atopa state sing. Haibati Arunachal Pradesh, Assam sing state sing. When so opposed to the 2010 da NSNIM leaders say Manipur sang na bohna bada ting badagi sang mangam kite aduga basida mahap og na basem sakiba mahiroi anisu laikida bagi matang laikre aduga masigi matang sida Manipur ki assembly da 2010 ki July session da assembly floor da hangkiba wahang amada matamdugi MLA RK Ananda hangkiba wahang amada matamdugi se minister matamdugi home fire ba se minister na paikiba pakomda mahaki matakta case kaya laiba ke duga mahaki matak haibadi NSNIM gi supremo amadi mahaki group arm wing NSNIM naga army gi thakta case kaya laiba ge na hangba wahang da 324 cases pending lay haidana khungkhre aduga masida Manipur khaktagi crime, various crimes in this state ni, aduga after ceasefire, 20 madugi matamdugi hai taret 1997 ceasefire matung sida di hari casing adu khara withdraw tapaganda only case hong khaktang SARS si thangat ke balai aduga 179 cases withdraw tawkhre hai aduga 142 cases sing di still pending lay hai dana khungiba paukom lay aduga matamdugi assembly da ojoi na okram joy mahanasu hariba casing dugi Maroi basing adu house ki table tong na wahom thangke du tawki to kidabra habdan tongan wahom orkanda Manipur ki miyambu lusing lamba lusing liba Manipur miyam na samna hajar gedum aduga haiba lusing basi yum da lakum matamda ahal oiraba sahina aloi shalakum matam se yum da lakum matamda Manipur ki miyam na taram na upagi fibam dudi uba phangki adu tongan political background aduga madugi magi ideology tongan hom leiragasu tasengna Mahaksi Manipur gi aseng ba arm struggle Manipur miyang dang ta horiba lusing ba mani haina loba yabra natraga yam visionary leiba dung lusing ba mani haina loba yabra the Canada inspired tori bano Manipur miyam especially to Naga people Manipur people or Canada haiba matang da the homecoming of TH Muivah haiba topics da khana na the peg news ki state election biri se hek thana election biri je jan hapam Santa General Secretary United Committee Manipur ne hamda Santa bu tram noksari loina mayai election biri baza asang kasar social activist ni oza kasar bu tram noksari duga Gana Bagishore ngaki matung da yobirag lagani oza oinam da Bagishore former Chief Secretary Manipur su ngaki matung soini yokshilak lagani ay hamase oza kasar da thamjage maruina tongan magi mayam da cases aduna tongan hom laire mai legality duna tongan lai ganda mahanga lakpasida tongan fruki miyam even assembly da MLA oiba singna phawba mabu nungsiba aduga ma attractive oiba kanodo yeng kanda visionary oiba mong urakanda mabu tara noki hai tare aduna masi only Naga people khakta da inspired to bagi mathakta other communities da so yamna visionary oiba miyang ni damakta natraga mari ki tongan wakalo na magi dongta gasi Manipur ki laimai da ai ukhul ni haina hajaroi Manipur laimai ni hajege lakpasi magi Naga people ki the inspiration khaktani haina law ya ban tongan visionary leader mani haina mayamna welcome to we of hom dra hai bo hom dri kamai thami
ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯒꯗꯕꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯃꯥꯁꯀ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯔꯥꯛꯀ ꯏꯔꯥꯟ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯨ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯔ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯁꯨ 2023ꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ 25ꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯏꯅ ꯄꯨꯟꯗꯔꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯪꯀꯜ TH Muivahꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯁꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯁꯀꯤꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯦꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯅꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ceasefire ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ceasefire ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯅꯔꯁꯦ ꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ without any condition ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯧꯒꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ without any condition ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ngasi lakpase akhoi laibak phai haina lawgadabani aigi wakhanda aduga madugi lomda handak iche naw tampak ta laiba mayam na su warm welcome tawbi support tawbi adumak ngarang gi nahan gi program da su tampak ki valley gi akhoi gi seso mayam luchin dunda tongan tongan ba market gi loina saru yaraga adum haro noi ba su phonthoi handak lapu kanda kana na su ayek apan ba su adum pi de go individual da pam da ba pen da ba comment haina ba adudi mi way bagi ne ko adubu officially government madu yade haina thingba leite plus officially akhoi gi seso mayam na thorak lag oppose to ba leite madu situation do changes to kreba adu tofam thoi habadi ma manipur laimai de gini chumi magi popam da magi leifam da magi state man halake ai halake haibna amta yengjage na ai lake ai khungi mi unage imai pa unage haiba kanda madugi thingba hal kadai da leibno right leite abo ko hal leite magi yumda magi mafam da man halak pa ise magi right ne abo ko ado magi right ni ado the government na India government na magi mathak ta adu le ada lai hairadi let the government decide adu di tongan bo pot ne ado civil oina citizen ama oina akhoina maduda lakpa ya ya de haibadu hainingai leite abo ko adu da ama ke akhoina khangdabase hoi mi na pamdaba pamba leiramgani angal muiwa khoi gi struggle mayam da Manipur ki oina akhoi gi north east ki oina daga naga ma oina de moina challenge tawbase India da tawbani ko India ga struggle moina India da tawrapudagi ngasi akhoi north east ki mi singsida khidang India na
regard tꯧba mongda otherwise akhoi da usi thawai biramoi hojik chu sena haige north east da leba akhoi except Assam athopa sing the center na yamna luna laude hojik Manipur ki su maitei su force merger tauba dege ningkhan da yaroi haidana akhoi tampak ki chinau maitei mayam su indigenous mayam su thorak dana struggle tawrag lari same goals ne same goal ne go but difference akhoi ki khara communication kep leina bowa ne issue du ti chamanai aduga north east ki oina de sena haibada hojike indigenous ki oina adugumba sigumba organization da di angal TH Muivah khoi kumje icon amane ba leadership ta go north east ki leader da north east ki organization da di moise masak naira ba icon amane haijari ba moi lenga mayam su laikhidre loina chakre ariba organization ni ariba leader ni adugumba north east ki punna akhoi identity mutba yade akhoi identity thamdaba yade history se preserve tawdaba yade akhoi mokhoi gi makhada leiba yaroi akhoi ning tamna akhoi pangani haibagi goal da madugi destination da magi punsi se kathoglaga lairik he tambal loiraga madu da chattuna tawdana 50 years magi khunda mani halakte hairi se arrive thabanate 50 years is long suffer go long journey aduga magi madu da thenarakpa hakchang da nomai maru 36 hena pale hai engon da stabadi hojik magi sigi ni da go khong ya sigi marak da su nomai maru ani yauri aduna ma chapo ya da bagi ni hairi aba adung ba magi khangjaba north east ki tamakta akhoi mi makha polaga leibe yaroi Manipur hairiba Naga gi jati Maitei gi jati akhoi indigenous haise thaina ipai pudegi since time immemorial degi ningkhan tamna hinglakpa lebak ni British na ko yamna forcefully akhoi bu ning tam handadana kaino colonial post colonial go colonial gi kaino du da akhoi da tawsalaga India da amuk pithokpa matamda India gi independent phangba kanda maduda India do khudimak to sinareraga India na same British na apply tawramba formula do tawraktana madugi akhoi chekhang gaya awaba thenaraga lakpane haba madugi mayok ta thorakpane haba aduna sigi khoi bona baja ke si akhoi gi Manipur gi bit cancer jet ko akhoi gi thangal general hairi ba mayam struggle si ngasi Manipur na ikai khunari ba utpanatro adugumba cause adugumba issue da hairiba angal TH Muivah sisu madugi mayok ta India da British da madu thenarak po pot ne akhoi mesengi da te ba aduna ngasi mana after 50 years da adung struggle tawraga lebaki meyam gi praja gi indigenous people gi north east ki people gi tama kathole haraga magi panda mama da struggle tawba kanda madu da hoi thenaba pemba penda ba meyam leigini leidaba leiba tabani sidi maram di ngasai political issue ni lambi jage na khong haida tabani adu thena adu tawdar de asonda thenaba yadaba pot lei maram di akhoi gi marakta enemy mayam lei agency mayam lei ko loyalty mayam dum lei India gi aduna madu tawdaba yadaba thenadaba yadaba pot thenarak powadani adu di angal Muivah natraga magi organization khakta nate even akhoi china tampak singsu adumba mayam thenarudude adum mayam tawra adu di revolutionary mayam ko revolutionary khakta nate any movement amada adumba thenari sidi hujik adu di hojik maite ga kaino cookie ga cookie na supreme administration demand tawba itamak maite mayam hal isiri sidi kari cause ne na lodaba sidi chumra na lobra ba no madi lan thenarak pagi ko aduna akhoi na khangadabadi chahi 2010 da lakpa ya de haiba story do aide repeat to honingde hojiki timing da 2025 ne after 15 years ne masigi 15 after 15 years kept ta akhoi na madugi story do hojiki timing da haiba se hoi achung history di chumlamba ya do timing cha de hoje akhoi na madugi history di repeat tawra rewind tawra haina na lairade akhoi se provoke to bolom da chale akhoi na pambade magi last journey ne now his 94 years adu mai time mi amagi punsi da ko mana adu ki tawbune na magi khunda lappa kanda praja mayam na support to bi re welcome tawraga le hori ba akhoi tung da lakada ba cha issue akhoi gi yuk young sing se generation se kamaina nungsi chana na peaceful course assistant oina ko amata oiba wakhalom da indigenous kari no haiba du khanglaga akhoi gi issue kari do khanglaga keke madu da let me na laga way forward to bodo aduna akhoi gi tamakta phaba oigani haida aide mai nusinabagi haita nusinabagi integrity ga icon oina nusinabagi icon oina peace process da nataga peace thinking da peace ki wakhlon da porak paduni aduga maduda yeng kanda
community khudimangna madu wakalun da mang tharakan da thabu to bina ne oza santa kamai thabini se da mieng si hoi oza su haibiri madu su oine kali maram diga da miyam na su nahan gi haina hauki bati history level da haibam to bugi haibai wani adumapu madu mayam do kauthokba natraga maduna tongan mohom thagan magi struggle lu lanam hona bada leigiba matam dugi athing ba madu mayam do loi tokharkan after 15 years ni andak man lai mai last kare haitare khoi sahi yam salaklaba adu ba lusing ba mane dana citizen na moin haitare iconic leader moina mayam na dum welcome to gi haitare kai wahom thamini si matang da kene akoi ge pamung Muivah la ko khoi kanam to object tawdi pamung Muivah gi last journey ne agera second journey agera next asu hangsang yam pharagadi sahi manga ahum le so imphal da bola piu haidori ba ko so la piu ai imphal da so la piu akoi di daga le gadi official invitation bo thana ba imphal la piu akoi CSO myam familiar ga kai unified Manipuri amagi matang da kong sai gi leiminere fruit myam mi matang da khana ba nei na ba leidana ko adugi damakti thodo poi su kai de ai dai ko adubu akoi gi site gi hai tare akoi gi meitei gi mayam na meitei gi CSO hai ko ado koi na valley da base tawni na akoi gi manung da dum tuan fruit gi kabui gi adegi kano gi pom gi kari akoi even united committee manung sida akoi gi Manipur ta ba fruit mayam je represent taw ba even meitei pangan gi ko mi yauri mi na koi na Manipur gi akoi na Manipur represent taw ne na logjei hai tare ko aduga akoi gi due course of time masai gi haugi ba thawak sing siam ningsang ja bi na te ba ko taw ba bu kause so ne lei ta ba ya ta ba matang di yam lak pai tare ko maram di kai no hai ganda masai gi pabung gi journey sina amani aduga NSNM gi political ideology sina amani ba ko ani si khene pabung gi journey si akoi loi appreciate tawi ma gumba icon ma gumba masai gi supreme leader hai tare akoi ma marta akoi ma bu akoi gi pukning da ningdam gi maira amadi akoi gi nationalism gi maira ama sakhalan bangam ba adugumba hanna moina di yam appreciate tawse ba but hojik su adum ngasai gi ke ni ko akoi gi meitei gi site gi valley gi site gi meitei pangan gi atopa furup mayam gi site gi pabung akoi na chatna pabung go o se akoi madu appreciation do leibai ne ba ko appreciation do leibai ni aduga ngasai gi mang na tawramba lebak si gi damak tawramba notice gi damak man recognition mayam piramba then international level da yawol si bu pukhalamba adu mayam gi di yam appreciate tawe ba but I am gi ideology si akoi recheck tawgi amuka hanna akoi nei na bji miyam na nei na bji tangai phatak di hojik sudum leiri o pa roi ba ko leiri maram di kai no ganda ngasai gi akoi gi hojik leiri ba keno sida integrity gi wahang se hek la ko ta ga di akoi gi wakhalon da Manipur se any problem da kai ba roi have se akoi gi stain ne ba sidi akoi song hoi ba akoi na hong da su miyam na hong hoi ba aina CSO gi leader amoina hongge khalla su ko masi hong hoi ba si gi pot sima akoi na hana khangba ma change ba ko akoi na chatli ba khong si akoi na maitai sing na akoi gi valley gi CSO sing na maitai pangal sing na pabung ok chali se akoi gi integrity gi behalf ta akoi pabung si la ga akoi da maira ama chubi raga akoi na punchen ma ya ba gi adugumba lambi ma pabung na leiding da akoi pibiram gani khalla ga chatpane ha si ma ai hana thamjage ba ko lagi ani su da ngasai gi akoi na hojik chaliba mayam se akoi na phamina ruba akoi na pabung ok da yauro mayam sina if Manipur si kai be abagi phibam hai tare ko natraga akoi Manipur sida kayumba machet amo pho either side tagi any community kai be phim lakta di akoi gi state di ga su hong oi ba akoi thawai cham tha su tha ge ha kani ada phamu du su hai kani sida pham du hai kani aduga akoi na kauthorage ba tang ko kauthor su miyam sina dum madui poto ya bi condition do miyam sida di soi le ro ba masi ma koi yam clear ka ta khangmam change ko nungsina ba hai ba poche kamai la kadam no hai kanda ai gi chinau marakta ai gi nau nupa che ngasai gi ai gi nau nupa hai riba kano se organization sibu yam nungsi jada ba se yam sauja ba nau nupa se mawnda aina convince to bangam gadam ne ko hojikti matam je honge som yam na bi du mai ne ko matam je honge phibam je hongi adagi mahaki wakhalon leader sing ji wakhalon je honge aduna hojik leiba issue jina amani hana leiba issue jina amani na hai se akoi gi will ding am gadam ne ba Facebook ta ina ba khona du na ta ba organization level da ko se akoi na somna kanda tangkul ga mitei ga se chinina ne hek hai ba ga
adum group amana natraga CSO amana natraga women organization amana akoi so nate na sum statement tholak lai ta de madugi impact se dum lai ne ba adu Pabung Muivah la kera Imphal da pham gera ukul da pham gera Chochanpur da pham gera si impact se khara dum lai ne ba hoje akoi gi maitai ga kuki gi lai riba problem sida maitai ga kuki ga lai nari ba problem sida marak da zana bagi shoring hem ro ya ni za welcome to the show da se maitai ga kuki ga lai nari ba issue sida akoina Delhi chatana khotana wari panam sana razu organization amani na hek wa ngang pada akoi manungi peace process e derail chatli sine ado si akoi gi ichinnaw ni haiba wahi sida ko chinnaw ni haiba wahi sida mafam kaya kaya da akoina haiba ta razu organization kharana dum koka thil le bise masi higher level le ba organization sing sina madu hana men bam change bas Facebook ta kai da men badu ra ne podcast ta aingonda wa ma mi amna tokana ai gi interview lo da aina iyamba sangha sar hun ba na traga IM hun ba na ta aina PLA hun ba UNLF hun ba aina pripa hun ba aduna amane ko ngasai organization level da di madu tawba ya da bagi mathang am lai ko koina ngarangi mifam sida koina sum observe to kan ko sum observe to kan da ngasai gi oi Pabunggi kanodi orambe ai hangi bungogi magi kanodi orambe adubu sudden nagalim haiba wahisima adum idata na sine da I'm happy to come back to Manipur and hayaning bagi akoi da pungning da madi phawe ko yam se da masi magna haide am nate ado magna sudden nagalim hairame na nagalim gi manglan je ko om gi roi na aina claim to busu nate to godo bu sa gi community masen da lai da ba eradicate to godo muthat ka da ba wahi khare le akoi meitai na su hairoi da ba meitai na su keno da naga sing da akoi na hairoi da ba akoi CSO sing na moi da sungai hairoi da ba wa khare le akoi na mar mak sum pan ba ko masi akoi na pan da ba tai asom da gi su pan lak ta ba tai akoi nga sa ye leader sing sine hingi ngai sida akoi gi wam ngasi phangi ba nungsina bagi oi ba keno se terminology se masi practical oina ondhar ko tangai phada bam lai ba ko da sai akoi na Pabung Muivah la ko se akoi na una ba chalaga masina अखोई पाबुंग अहन होइबगी लास्ट जर्नी दा अखोई सुम चलुबई वानी अदुगा ngसाई हायेंग अखोइना कईगुंबा अखोई मनुंगे एजेंडा ना अमा ओइनी हाइबदी अदुदी यादब लेबा अखोई वांस अखोई फामिनगी तारगदी मदुगी ngसाई टेबल दुगी केनो दो केनो से डेकोरम दुंगा गा चकदबनी मैथैने सु हललोइदबनी नागासिंग नसु मोइनसु केनो तोइदबनी मूव बैक तोइदबनी अदुबो याम इनफॉर्मल ओइबा मोंग फामिनगिबनी हायेंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जे कई ओइ कदोइनो हाइसे अखोइना खंगपोदेबको हायेंग पाबुंग लेगिद्रकांदा नत्रगा माग लेरिंगैदा IM की सोल्यूशन जे पोरको मतमदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमदी एम्स्टरडम कम्युनिटी की मतुंगिना पोरकनीना हाइरगा लेबनिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की ओइबा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अखोइना उबनते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइजबयो अखोइना एज्यूम तौरिसिदी चाही यांखै लान हौराबाउदा टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा केनो कल्चरल काउंसिल अमा मणिपुर की मनुंगदा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पिरो ओय हाइबगी आसादनेबा अखोइना लेरिसे अदुगा पॉलिटिकली येंगमतमददी हुजिकसे अखोइ मणिपुर से ब्लॉक अहुम थोना लई हाइबसे अखोइना खंगदमने हुजि अखोइ मणिपुर से फिरान अहुमगी लमपुरा ओलबनेबो अखोइ मयाइदना फिरान अमा असोमदा फिरान अमा सोमदा फिरान अमा अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हेंग डिसीजन लौरकपा मतमदा ngसाई के आइडिया ऑफ मणिपुर दा स्टैंड तौजरगा लेजबा मीसे मसिंग याम हौददना आईगी कम्युनिटी की नेशनलिज्म सागटपसिना याम थोकी बतारगदी मदुदा अखोइ सकम तौदोइनेबा सिसु अखोइ खंगदब यारोयबा अदुना मसी साइगी केनिको अखोइगी तौरिबा थबकसिंगसे यामुन्ना येंगबम चंगी अदुगा पाबुंगी साइगी मणिपुरदा लेंगबिरकपा अदगी हाना लाकपा याबा यादबा अदु अखोइ थोदोकपा गसु नैनबगी कनो लेते तौबतबु जनरल प्रिव्यूदा येंगांदा मतमदुदा लेरंबा होजिगी तामोना हाइबि चुमेबा मतमदु लेरंबा अमना अमनी पाबुंग मुइभा से अहानबा मांगना यावलगी लालोंग सि चप्पा मतमदा माइ मथकदा इवन रेंसम अवार्ड फो लेरमे मतमदुदा लागम लेरमे अदु मतमदुने एमनेस्टी लौरगा अखोइसु थोगा म्याम लेरिसि माइबको एमनेस्टी पीरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा यानरगा वारी टॉक तौरगा लोगी ओइबा हंदोखिबा हंजनगिबा ngasi changba yarakpa 2010 दुदा autonomous district council election si mo yam kan object tawromani adugi oiba law and order gi problem mayam leibako adu law and kautho kan da hujikti ma ke anoi salakpaga akoina su pame manipur da leiba irang se IM gi level dagi oigera maitai gi la lobagi sing dagi level dagi oigera manipur irang se solve taw tare akoi peaceful oiba society mo oira kadoi ne bako aduna akoi sida khulai je thado ga mainstream da changak na labi se akoina yachagadamni habisi su yam chumni akoi gi CSO sing gi role yam chawi तब तब अगर हजरी एजेंडा से याम क्लियर होना सेट तब चंगे अखोई
अखोई साइडगी मणिपुर की मनुंगदा इंडिया की मनुंगदा मणिपुर लेरेको अदो मणिपुर की मनुंगसिदा तोंगान तोंगान बा नागा ताबा लम हाइतारेको अखोई नागालैंड ने अरुणाचल ने इवन म्यांमार को अदो सिगुम्बा जगासिंग से लेबा नागा ताबा लम सिंगसे अखोइना मखोई की ओइबा मेजर मनी रखो मतमदा स्टेट की इंटीग्रिटी नत्रगा कइनो से काइहलोय हारगदी अदो इतादे अखोई ब्लाइंड फेटा चंगन मिनाबदा अखोई दा कसु काइदबदी लेबा अदुगा हौजिक मक्ति याम क्लियर ओइदबनिना अखोइना पंगाई हाइरुबसु लांदोइनेबा अदुगा असोमदैसु मोइनसु पंगाई हाइरकनिनासु खंदे ngasi ngarang bauda statement aran bamta tholakte tawbu ngasai अखोइना चलुबा मतुंग हाइतारेको अखोइना फमिनरुबा मतुंग ददी कनो ददी ngasai kai हाइतारे नागालैंड पोस्ट कुंबा सेनापति टाइम्स अदु अदा उखुल टाइम्स सुगुमदा थोलपा स्टेटमेंट ददी माइतैगी कनो से सीएसओ मैम सिगी पैराडिम शिफ्ट हाइतारे अखोइ पॉलिसी से प्रोग्राम से अखोइ नेचर ऑफ कनो से सिचुएशन सिगी मतुंग इन शिफ्ट तौरबरा गायना मोइना याम फेरेंग तुरेंग हाइतारे फेरेंग तुरेंग हाइदी वाइ बस द वानते अखोइ वाखलोन से चेंज तौबरा गायना इरकवा अदगी ngasai इवन एनडीटीवी द वायर दगा इरको मैम दो स्टडी इवन तौतारगदी मदु ngasai अखोइ की पॉलिटिकल स्टैंड से होंगाबरा गायना अदुम लोइना याम इ अदो होंगिसी अखोइना खल्लिसिना ngasai अहन की मागी वाखलोंदा होंग खरा लाए अदुना अखोइ होजि पुनमिनबदा थोदोबोइसु काइदबरा अदै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना होजि फाउदा मोइगी एनएसएनआईएम की अकॉर्ड सिगी मतुंगिना डिसीजन लौबा मतमदा मणिपुर काइदबा डिसीजन लौरकनी हाइबगी थाजबदनेबा अखोइना लैरिसिना अदुगा ngasai नागालैंड पोस्ट होय कै होयदे इरिबा मैमसिना मो मैतैगी कनो पॉलिटिकल एंगल से शिफ्ट तवेना अदोमदा इवन द वायर अबो अदमाइना यावबै मोंदा अयाम कनो से प्रेस मीडिया मैम से माइ लोय ब्रीफ तवेबको सिगी सिंगसे नाकल अनिमता यामना प्रोवोकेटिव होयबा ngasai गानी अखोइना पारसु अखोइ सि खितंग नुवाइजदबा मोइना पारसु मो नागाइ चिनाउसिना नुवाइजदबा अदुगुबा एंगल नेबल लेसिको दुसिगी पोची याम मुन्नी यंगम चांगे अखोइना अखोइगा पुनमिनरिबा अखोइगा इचिनाउ ओइना लेबिनरिबा जगासिंगसि मसी अखोइना इचिनाउ मक्नी खल्लगा चटमिनबम चांगी अदगी अखोइ मैतैनसु ngasai के हानिको अखोइनसु बिट्रे तौदबा अदुगा इचिनाउसिंगसु अखोइदा बिट्रे तौरक्तबा अदुगुम्बा मणिपुर मा सागतपगी तंजादु लौबै तंगाइ फदबा याम चाउ लेना समाइ तमजे नमसा वाफम ने ओजा नौना लापिबा ओजा ओनामदा किशोर वेलकम टू द शो अदुगा wahang si shu ai sai do za ka sar tham jabo wafam aduga sada tham wafam jo same question dani do za ju same question jam tham jage jadai da khoi yengba yari si mayam gi mamang gi pass tuna khitang lama tham khraga 2010 gi thodo wathok mayam khitang tam tham tham khra kanda adaga si lak pasita ngarang lak pasita manipur gi miyam na without any khoi gi agenda amta yaudana wa warmly welcome to gi bagi mikup to dum upo television tu phangi khoi paw to su yauri hai tare du hoi tongan tongan journal gi post ta tongan tongan wa phum moina court torop pudra makhala mani du po manipur gi miyam sina di mahak pu khoi ga sengba tatraga leader 50 years struggle torop padum leader mani hai dana ning ting na to bagi wa phum du lai dana wasiki wa phum sida he is not only an inspiration to the Naga people, but a visionary figure to the all communities of Manipur. Hai wapom dun kamai thami ni ngil sa sada. Ai de sige wakum si pi de mamang da Thungaleng Muivah si kana no mana kari kari to higi ai su khitang khoi ningsing ba darkar oi hariba ma si khoi ge ahan ba da NNC Naga Nationalist Council ge member oidana phijo gi makha da naga gi independence gi movement da soba thodang long lakpani even kano da phawa china da chatna ma 1967 da burma phawraga china chali kholi adagi khulai loba training toba du gi adagi la loba gi sida ma soba thodang longdana lakpani hariba ada 1975 da jiki Shillong Accord to matam sida NNC की लाइबा व्यू है तारे शिलोंग इकोर्ड से दा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सेप्ट तो वसे होजे के श्री TH Muivah अरगे इसाक सु अमसुंग खपलांग मकोय कांबु से यानिंग दे हरिबा they never accepted the Shillong Accord aduna maram moidana NNC dege mako se split tawraga 1980 ga swai se da amu NSN IM se NSN se lingkha khare khare larga NSN zu NSN IM amsung khaplang na muk faction tagre mai magi leadership makada ada NSN na hoji phawda
North East especially Nagaland Toriba Assam Toriba Natraga Arunachal Manipur Toriba movement is nothing but insurgency movement armed rebellion Natra Makoina all along Masagi land thena live India security force can heriba. Aduna both sides casualties some lay. Aduna Maramoidana 1958 Armed Forces Special Power Act, Disturb Area Act. Since you must say Lagdana Masagi Mokhoibu, Tekal Tonobo Hola Central Security Forces na Nagaland Kangde, Manipur Kangde, Laiva Prajamayamda Yamna open neighbors it over quite Tena Heriba. Aduma keep it one side. That is a conflict between the NACN and the Kanogi, Ojiki Central Government Security Forces. Amarum da Equina Mukpa, Masigi faction and kind of faction Tarakumatam said the Muivah did over groups in Atopa Moyana, groups in say. The hot open heriba, pretty side high tarego. But like same naga, same village, they will be cheap boy, young Maswa Saja, will be Natrakana, will be Macoin head yard, they have a mise. I don't Takatan hot pen heriba. Sitaming the Abon May ever can also hard keep us he quickly drink. Atwan Abon May. Atwan Abon May, they any hunger. Macoy heck the French labels in say, Yamna cruel wena, Yamna violence wena. Halakwa Dugumba, Nushi Haitava Dugumba organization. They don't know peace. Peace have the language, Kangda Vadugumba, organization. Adage Atopa Maram the Yaga, Makoy labor organization, see, must say run to extortion, heavy extortion, Nagalanda, Manipur, Toribi extortion, even Kanosida, Kanosines, in the Dimapura, Masagi, Get Amlerani, Wow the Gate Amlerani. Maram the gate Amalay, Maram the Legation of Mukari, in a Sengi Kadar Sumayam Tamaga, Segi, Stahi, go down, takes sky low. Like you say, act like a gari putting with the lorry, entry takes go down takes. But Sigi Kongoloko Pashame, I'm thinking, Segi, Kariamo, government is alive. Makogi recruitment saying as I had up Kanoda, Prinda, Sekar Gupta, Muivagi visit Kimatang, Rapiva. Pasagi Maggie, Kari Hani broadcast, some had up young money heriba. Other Peshai, I'm not labor. Other Peshazi Labanina, unemployment problems, Nagalanda, Adi Manipurgi, Leriva, Nagata area, said Yam Labanina, Moina recruitment, Yam Togan Hana, some 2,000 Makoi Kadar, Lamadi, 6,000 Yori having at my report to Heriba. Other Makoi Tori say more or less parallel government. Other Makoina. Atopamana, Manipurgi angle the young Ragadi. Makon historical facts ignore the Wodong Toy. Manipuraga and Topaling Matam Sida, Manipurgi in Tongsi, Zahi listening and Isida, powerful about in Tokya Pangre. Barma was my TV Pibangamba, Kasar was my TV Pibangamba, Ari Naga, Kohima, the my TV Pibangamba, Cookie, my Adukamba in Tokya Pandana, Masagi Ching the Leva, Singi, Ninto Singse. Makoi da Kogi Manipuri no Togi Makada lay has a Masi symbolic way now. Makogi Makale and say he couldn't loy port cut by and a cutter in the Hariva. Madugale, historical fake ma'am, Manipurgi, Kanosida, Manipuri may say some 19th century the British na Yakosida, Manipurgi Halaiba territory, Hosila, Kasu Canate, Ukuli Lamoyo, Sanapati Lamoyota, Surasan Puro, Silo in a Yarimini. Masi mayamsi ignore Tauragang as a pan Naga movement and Masagatana, including Myanmar de Leva, Naga movement box Hagalaga, Manipur de Leva, Naga inhabited areas, Makogi, so called Nagalim, Natraga Greater Nagal in the Punsing Gadova Hava, Asigi agenda. This is one of their agenda. As my don't Torapusida, I quit Manipur to Gaiva Pambazu, I quit Pangadrava. Manipurgi. Idea of Manipur, Manipurgi integrity is so sacred to all of us, so dear to our heart. Manipurgi labor, Manipurgi Sigumba integrity, territorial integrity, Kai Base, a quick Pamde, Aduga, where is in ASN, IMG, Magi, Soul Goldi, Manipur to Gaiba, Aduga, Nagalanda, Leva Naga inhabited area,
Assam the labor, Arunachal the labor, Sugum and the Punsin Bani Haribaco. Among Yangsi. Electoral politics, the Inesiana came to our role loga. Hosikin Naga, Taribe areas, the election to visit Ines Enge Kadar Mayam Lagdan, boot capture Toba, Makoina, support over candidates to the board, Namna Thanba, Tadhanba, Aduna, NPF Haiba, Naga People's Front Kind or Vasi parties, Manipur, MLA, Mangaga, Karaze, Makoina baking to me. Makoina baking to board Kahan Visida, suffered already the democracy, people get right to Moina Matpani, Aduna India Constitution, the Makoina, Singnabane Hariba. Aduna Siguma Mayam, Toribu Mayam, sit, Tona. I quite get handle Shida, Ahalamala, NS, and Leader Mala, and I was say Tampak, Tagi, so Mayam, holding a certain must welcome to she carry the window in I question him hanging Hariba. Why do they go all the way to Krul to welcome him? Maduda Makoina carry a ship to Gava. Nuxinabi Hangalakra, that Raga, Simil Shem Gold Labra. Kari goal like Gava, Kogi Sidaki Leva, Maitai Mayam Salaga was a can was a welcome to Bada. Aina Tabada was a can a team speech to Rakan or the Toba. Maitai Eba, Jati Siwa, Maggie addressed the Pandi and Tai. Maraka was in Nagas and non Nagas. And I could am now like Hatana, Yan Hantana Tamba, Dumagi, Mong at Hambiri when Hariva. At my town, say the Karihani. Criminal case Mayam Labor, Magi Matata, criminal case Mayam Labor, they gave 2010, the Masi Changby Arway, higher than at my own Tangri. But I do anyway, criminal case, Legisano, Magi political agenda, Ado, Panganova, Adum Tawsunu, Natraga Magi personal election over. High level live busy say, political agenda, Yokshin Mamanba, Maduda Koi Tampaki Labor, Sears Washing Karika Mayamna, support the woman Bado. Adu Palagana Hosiki as I gave Koi Santan, who hybrid and Oma, Atopa TV, Chenen, Wire, Kangdi, Nagaland Posta, might take a labor political vision, says shipped out of Brakra and Hadi say, I couldn't tell Buduna Mokoina inference or upon a river. Aduna in a roy, but that's the Ahmed on the hiding but Argati. In a sense, say Kanano has quite Muna Kamgatai is nothing but an insurgent movement, Hariba. Manipur Tugaiba Pamba. Magi India Tonguson of Kashukai, the Moy Henderson, a separate flag of Pangera, separate constitution like that is between them. But so long as I quite Manipur integrity Kaigadava, Tabuk Torapa, NSNCD, I quite could opposed over time. I don't give a Tata, Hosiki Makoina, I don't know quite having among the southern Nagaland, Sena Patidaga, Masagi, NSN plague and Nagaland give a plague like a young Silotanga is here. I quite must opposed over time. 2016 da Masagi Senapati district split over the Makoina baking Toraga UNC na Hosiki blockade was 121 days neighbor. Once Makoina go make a shame that BJP Gapulo go make shame by Numitagi Makoiga BJP Gamato Oibadagi Hosiki have blockade to Hangoki Hariba. Other the Makogi political agenda Makoina Hana Pazara Marisanapati the Ladiba Karihani, Cookie Sing Tariba, Kampoki areas is Yonga, Nasagi, Greater Nagaland Shambasida, Yogi having a vision of Malaiba, Mado district of Bifurcate or Poduna, Madurukai Hadana, district 100 restoration to Biogra, Masuda, movement of Dona, Praja Mayambu, Awabama Pig go, Mase quick come talk there and I have made out. Also, Adutari Laiba, Mark BGC as him in the ground, the honor talks of any hand lobby. Atopa my angle atopu yang the Haitare, Salu Mayam Sikamayam. I humanity has related that. I Magi, Master Hay say hello, Jeremiah, the homecoming as it is. I so not go, they give me a good homecoming to Jeriba. As a Majam Magi, Herogi welcome to his say. Herogi welcome to what are the equation insurgency movements, they couldn't support or bra. In any single movements, they couldn't support or boogie Moma, messages and a kerito drama. Is it right thing to do? I quite 21st century, I quite realistic when a Kamatani, I quite get goal shaker as a Kamatani. I quite chalk book Tanbana Pavra, Natraga, I quite independence over a Pamba, Pavra Habaso, Maduzo Kamatavani. I quite independence we get a movement or a Gamado, I accept over to Rodra, Habadu, realistic way, ground the labor situation, say, understand to what Avani. I don't have to collide Padaga to Wusinkin Namakoni hero way, Haina Kaluragadi. Masisu, young Kantaningai way, Haitaregua. They have to
rethink or reconsider this kind of approach. Hojik 21st century is the what is our priority is here. Pasi khadang khan ba darkar le na is mai thang